vidim da ste došli po još viceva, ja. Taman imam novih viceva za vas. Pa ostanite. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Kada ste već tu, da vam ispričam koji vic, jel? Zato ste tu došli, jel? Zbog viceva. Da nije zbog viceva, ne biste došli, jel? Da počnemo. Kupio ti Mujo magarca, jel? I naravno, ko svakog magarca moraš, jel, izvesti u šetnju. Malo u park da se ispiša, posere, jel? I tako. Naleti na neko vrijeme na Hasu. A Haso ga upita: gdje ćeš ti sa konjem ovim? Haso, nije ovo konj, ovo je magarac. Šuti ba Mujo, ko je tebe šta pitao? Pita njega. Žali se Haso Muj. Meni moja žena uvijek pregovara da nema više džentlmena među nama muškarcima. A Mujo odmahne glavom. Ma jok bolan, evo ja neki dan držao svojoj Fati kišobran da ne pokisne. A Haso zadivljen upita: stvarno, a kad? Ma kad je mijenjala gumu kod oboja. Pita Mujo Hasu: jel bolan kako Fata skija? Ma ko grom, svaki put udari u drugo stablo. Pita Mujo Hasu ponovo: je li bolan Haso, šta bi ti uradio kad ti nasred šume napao medvjed ženu? Ma ja se tu ne bi miješao, briga me. Sam je napao, nek se sam brani. Dosta malo Mujo Hasi za sada. Malo idemo, jel, na luđake. I oni su nekad smiješni. U ludnici ispitivaju luđake ko je normalan, da ga mogu poslat kući. I tako dođeš je prvom. Jel, koliko je 2 plus 2? 300! Sjedi, ništa, ne ideš kući. A sada pitaju drugog: koliko je 2 plus 2? Utorak! Niti ne ideš kući. I pitaju trećeg: koliko je 2 plus 2? 4. Bravo, slobodan si ideš kući. Nego, kako je znao da je 4? Pa lako, pravo. 300 minus utorak je 4. Pita bolan ćevap sarmu: što si ba tako smotana? Sad idemo malo o poznatim ličnostima, jel? I nepoznatim, naravno. Što znači u stvari ni njihova prezimena. Evo ovako. Svi voze svoja kola, a Neda ukraden. Svi su žene lisice, a Josip lisac. Svi vole so, samo Justin Bieber. Svi kupuju hljeb, a Leo Messi. Svi ljudi vole zemlju, a Bruno Mars. Svi vole jednoga, a Boki 13. Svi su tu, samo Aleksandro nesta. Sve su žene loše, samo Anica dobra. Svi nose srebrni lanac, a Ibrahimović zlatan. Svi smo mi ljudi, samo Branko Kockica. Sve žene piju kafu, samo Ružica Sokić. Svi vole snijeg, a Miki Mečav. Sve su ose, samo Dara Bubamara. Svi smo mi menta, a Dado polumenta. Sve žene kopaju, samo Rita ora. Svi ljudi imaju kuću, samo Aleksandra stan. Svi su ružni, samo Lepa Brena. Svi su obuveni, samo Hugo Boss. Svi muškarci su očevi, samo Edo majka. Svi puše cigare, a Tiago mota. Svi frajeri puše Marlboro, a James Bond. Sve je čisto, samo prljavo kazalište. Svi smo mi normalni, samo Filip Degen. Svi koriste gas, a Vin Diesel. Vraćamo se opet, kod Muje i Hase. A prvo ćemo kod Muje, jer nam je bliže. Znači,
Mujo piše Ginisu pismo. Dragi Ginice, ja ti pišem jer mislim da me trebaš upisat u onu tvoju knjigu rekorada. Kupio sam puzle od 1 do 3 godine, a ja ih riješio za 6 mjeseci. Tačka. Dolazi Mujo kući pijan i odjednom se začu. Bum! Fata se probudi i povika. Mujo, šta to bi? Ma pao mi kaput. Pa kako se tako čuje? Pa ja bija u njemu. I, znači, došli smo do kraja. Čuli ste neke smiješne viceve, neke još više smiješne. Sad da vam ispričam najtužniji vic. Znači, najtužniji vic koji ste ikad čuli. Evo ako. Plavuša se ofarbala. Mujo je Haso umrla. A Perica završila školu. Dobro je. Dobro je da je Crnogorac. Dobro sam prošao.